ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kini gisngi batrim bagi kamsnio la jille hadu kata-kata ha ka bagi runar menta kimrit show ban thombor buat iki Khynnah Skul. Dangshan ka Khynnah Skul jangka auxilium kala syaluti haki saungut kirunar halum yablot nong thamai shuaya kani ki Khynnah Skul hamolai ki syapun lau so skor haki kinhun kirunar badang kat tu kani por keladan kajing persang bandra bor iwe Khynnah Skul jangka Secret Heart hamolai hindre kajing start jang itai Khynnah ilalat im. Menta ka stepan ka kundai tu kunai lar arajar pausan ki Briew bam itho ki bawan dak Maruti van bak bla Deng mas jelade la Tyrwa mid ya we Khynnah Skul janga Skul St Francis de Sales Secondary School Mawryngkneng hindu tau Khynnah tre baru phetno na kata ka jaka habe keren musada jog Mawryngkneng ba Peter jelwai uloong badin boto Khynnah ulawan ye tho kim lap shu banit be ya kita ki Briew ba kim tip kidei manu beruloong bakani gede ka sin bening kong baka ja Mawryngkneng. Kelas apyang ru gajing tho social media ke baka office jong dor bash nong Mawryngkneng kelakin tu yikmi gikpa kino penyat skul kino tre balang kiseng samla kiseng bahalang kiseng long kemi ki SSG bat bro begede ben long ki pet ngor laki khun kiti bagi Khynnah Skul ki blade skul bat om ja ki aka ki basngausi. Hey, up, ruko. Shwa fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat ka maryang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendono. Henry, minta ka ruko neka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang syaka biodiesel tinamar kata lemba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan kta syo